Mano ki MLA Baningkong Meghalaya. Kajela Meghalaya kalayo kajela Bapura. Haka arp huwe tarik Januari kat kandai spa nyaupuar. But ka election Baningkong la pelong haka kandai tarik umaj kat kandai spa nyaupuar. Ha ketika election Baningkong do Shaka Meghalaya State Legislative Assembly ka All Party Hill Leader Conference kalayo lai puar seat. But kita kilong Uma Bibi Chalam na Jawai, U Edwinson Bare na Nartiang, U Alexander Wajri na Maukar, U P. Ripple Kendia na Jayau, U Peter Garnet Marbanyang na Laimkra, U Brington Buhai Lingdo na Nongtmai, U Radhon Singh Lingdo na Nongkrem, U Peterson Karkongor na Dingling, U Jormanix Im na Meliem, U Homdre Nongrum na Langren, U Kisto M. Roy Marbanyang na Mausenram, U Stanley Didi Nichols Roy na Sheila, U SP Swear na Sora, U Darwin Depute na Nongsken, U Galin Stone lalu na Langkerdem. Na Rilom Garu Patkilong, U Nimosh Sangma na Dalu, U Bajendra Sangma na Dambuk Aga, U Jakman Marak na Chokpot, U Williamson Sangma na Siju, U Choringsin Sangma na Rongreng Giri, U Pritington Sangma na Kharkuta, U Elwin Sangma na Songsak, U Saleng Marak na Resubel Para, U Mahindra Rawa na Tikrikila, U Madison E. Sangma na Rongchu Giri, U Grohon Singh Marak na Bajeng Doba, U Ritson Momin na Dadeng Giri, ka Srimati Perslina Marak na Rongram, U Sanford Marka na Rangsakuna, U Plansing Marak na Kharapara, U Ira Marak na Dalam Giri, Lembat U Samarendra Sangma na Salman Para. Ka Indian National Congress kalayo Kandai seat. Bat kita kilong U Maham Singh na Mauprem, U Drubanath Joshi na Shillong Cantonment, Parvanath Chaudhary na Laban, Dulu Singh Lingdo na Umroy, U Sibendra Narayan Koch na Mendi Pathar, U Akram Muzaman na Phulbari, William Cecil R. Marak na Salsila, Jaga Bandhu Barman na Ampatigiri, Lembat U Singgijam Sangma na Turah. Ka Hill State People Democratic Party kalayo Prasid. Henry katkum ki official statistical report lakan thup ya ki MLA jong ka HSPDP kum ki independent MLA. Bat ki kertong simet ki baljob ha ketika election kat kandai spa nyau puar kilong kat weingon. Kumta lada Kenya baro ki independent MLA lembat ki MLA jong ka HSPDP ki balakan thup ya ki kum ki independent baro kinlong kat kandai ngot. Bat kita kilong U Inuel Pochna na Nong Talang, U Lewis Bare na Rembai, U Onward Liwel Nong Tedu na Sutengah, U Humphrey Hadam na Mensur Liang, U Stanlington Kongwir na Maulai, U Upstar Karbuki na Malki, U Howard Nyauta na Nong Klau, U Didi Lapang na Nong Po, U Martin Narayan Majau na Mauhati, U Ji Melim Ngap na Sok Rengkham, U Edward Kurba na Sok Yong, U Winston Siem Yong na Nong Spung, U Wai Fuller Lingdo na Mairang, U Hoppingstone Lingdo na Paryong, U Francis K. Maulot na Nong Stoin, U Raisen Mausor na Mau Thengkut, U Rowell Lingdo na Mau Kerwat, U Shamful Hok na Mahendraganj, bat U Plendar Gari Momin na Rongjeng. Napdeng kita ki MLA, laingut kita ki bala job klaim dadon mano bayale persya lani uncontested. Bat kita kilong Williamson Sangma na Siju, U Ira Marak na Dalam Giri, bat U Samarendra Sangma na Salman Para.
ka Shrimati Persilena Marak na rongram kalalong tang maka ka kentai ban job ha katay ka election baningkong sa Meghalaya State Legislative Assembly. Kitay baro laingot kibala job klem na don bayle persya lembat ka Shrimati Persilena Marak kabalong ka kentai batang marway kiday kibana ka kenhun All Party Hill Leader Conference.